Muini wega tu bururi-ini wito wa Kenya Lincon riu ni ekorete mwaki-ini kuria mwena wa Facebook na ni ekorete handu hacike one thutha wa Karangu wa Muraya guposti gabica gaka na tutanamba kumenyithia gitumi kia Lincon gwikora mwaki-ini uyu no tukuria na giteo utuike wa gusubscribe, like, comment na ndukariganirwo kuhinya ka notification kau wakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa mugikuyu. Muini wegatu uria uikaine kuina nyimbo cia gospel bururi-ini wa Kenya Lincon riu ni ekorete hacike na one thutha wa Karangu wa Muraya uposti gabica karia karonania James Macharia CEO wa Top Care Karangu egatagati na Lincon na mafans a Karangu ni mareyumiririe haria comment section ine na kuhura Lincon Mbara kiudtho na ciugo na magikagia mihwa yao ni marathi na mbere kuga Lincon ekiraga nguo cia hurathoni na Lincon pia ni eritwo ati ni muthukia wa micii yene na ni tugutigira comment section ukorwo ukirorera no ni quote hamwe ha andu aria marathire na mbere kwiyumiria haria comment section ine uyu nake akauga people should stop complaining, leave Lincon alone. If the husband is not complaining, who are you to shut your beaks and let her be? Wewe ukishindwa kuvaa wenye wanaweza acha wavae, her dress her choice. Nake uyu agathie na mbere kuga sina ubaya no uyu Lincon mwihumbire wake na wa andu athi hatire utiganu, sipendi sasa rusheni mawe. Nake uyu nake agathie na mbere kuga this country is full of poverties. Mere waciarirwo we noi na moshari ukaigwo we noi, va vile unataka as long as you are comfortable. Kirede doge kihota ni kiaremire Musa na kikiaba Jesu. Penina nake akauga watu munakuanga na ufara sana, munaulizanga Lincon nini mwedaga ekire afroni na rafa niguo muone ni muhonoku. Macio ni mawoni mafans a Karangu wa Muraya. Hihi mawoni maku ni mariko kuringana na gabica gaka na Mbara ino Lincon arathi na mbere kurumio kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria? Tutigire hau comment section ine. Guku ni kwa Africa na CN.